odela y'ibihe, odela y'ibyo bintu byose. Impamvu ya mbere ukwiye gutuma dushima Imana nuko ibintu byose ufite Imana yabiremye mutagiyemo inama. Nuko ikintu cyose ufite Imana, ikintu cyose ufite naturellement, zanzara zawe ufite zose naturellement, apana zo kwibadikaho. Ni Imana yaziguhaye, nta nama mwagiyemo, nta kindi kintu. Umusatsi wose ufite naturere waremwe n'Imana, ingingo zose ufite zaremwe n'Imana. Impamvu nkuru denominateur komeye y'amashimwe agomba ku buzima bwawe nuko Imana ari umuremyi. Imana yaremye iki? Imana yaremye isanzure. Aha reka nkwibutse baba, ushobora kuba ufite ibyangombwa by'iparasere waguze, ariko nagira nkubwira ko iyo parasere wayiguriye leta, ariko ntiwayiguriye Imana, kandi leta iri munsi y'Imana. Ubutaka bwose n'ubw'Imana. Imana niyo yavuze ngo isi nibeho, ntabwo ari leta yavuze ngo isi ibeho. Ni nayo mpamvu nubwo leta yoyikugurishaho, nubwo mwene wanyu bavuga ngo rino ritongo ni ryanje ndarikugurishaho, ti wariguriye Imana, wariguriye umuntu, ubwo butunzi n'ubw'Imana ufite. Amashimwe guhera mu itangiriro kugira mu byahishuwe. Nagerageje kuvuga ngo reka nshireho urutonde rw'impamvu zatuma dushima Imana, ngo nandike ziba nyinshi, bituma rero mpina ndavuga ati reka mvugeho nkeya zituma dushima Imana. Buri murongo wose wo muri Bibiliya uvuga ishimwe ry'Imana, buri kintu cyose cyo mu ijambo ry'Imana. Iyo usomye ijambo ry'Imana wumva umutima w'Imana, wumva Imana ivuga, wumva Imana ikuvugisha, wumva Imana yigaragaza mu ijambo ryayo. Iyo mpamvu udashobora gushiraho umubare w'impamvu zo gushima Imana ngo uzowuheze. Impamvu ni ijana, impamvu ni ibihumbi, impamvu ni miliyari, impamvu ni ibiheka. Impamvu zo gushima Imana. Nifuje rero ko dushima Imana mu magambo makeya, cyangwa impamvu zituma dushima Imana, ariko umutima wambwiye ngo mbaganirize amashimwe arenze ibintu bine bikurikira. Amashimwe arenze ibintu bine bikurikira. Ishimwe rya mbere, tugomba gushima Imana birenze amahitamo y'umuntu. Tugomba gushima Imana birenze kubera ko nabihisemo. Singomba gushima Imana gusa igihe nabihisemo, noneho ngo igihe ntabihisemo se nkaho ntashimwe mfite. Hari igihe rero umuntu ahitamo akavuga ngo uyu munsi nzoshima, tugiye gukora igiterane cyo gushima, ku cyumweru nzashima. Ariko ndifuza ko umutima wawe wuzura amashimwe hirya y'izo mpamvu, hirya y'ayo mahitamo, hirya y'uwo mupango wawe, ugira amashimwe arenze le niveau de votre entendement. Amashimwe y'Imana arenze imitekerereze y'umuntu. Icyakabiri, ugomba kugira amashimwe arenze tes emotions, ugomba kugira amashimwe arenze ibikora ku marangamutima. Kwa kundi wiyumva woseka, kwa kundi wiyumva wo kwifotoza, kwa kundi ujya wiyumva. Amashimwe y'Imana akwiye kurenga ama emotions yawe. Icyagatatu, amashimwe y'Imana mu buzima bwawe akwiye kurenga igihe, saison. Ntakwiye kuvuga ngo urumva ngo ino periode ngo nabonye mu ishimwe ry'Imana, ngo ino periode ntashimwe. Izo mpamvu zose ugenda ushiraho, ugashiraho ibihe byo gushima Imana n'ibihe bitari byo gushima Imana, izo mpamvu ugenda uzikureho si impamvu nziza. Paulo yandikira ab'Itesaloniki, ntabwo yabandikiye babwira ngo mwishime iteka. Ntabwo yarayobewe ko bazorwara, ntiyarayobewe ko bazafusha, ntiyarayobewe, ariko yarababwiye ngo n'igihe muzoba mwafushije, n'igihe muzoba mutariye, ishimwe ryanje nzoribone. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amahitamo yacu yo gushima Imana tugomba kuyarenga mu izina rya Yesu. Tukabona ishimwe n'igihe tutabihisemo, ukumva gusa ishimwe ko rirabira, n'ingisafuriya iteretse y'amata kumbabura akaza guma kazamuka. Inayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Inayo sababu ya kumtukuza Bwana maishani mwangu. Reka rero turebere hamwe, nanditse ibintu byinshi ndi muhira, ariko ndahitamo kubaganiriza dukeya zimwe mu mpamvu rero zituma dushima Imana. Impamvu ya mbere ikwiye gutuma ushima Imana, au-delà de tes émotions, au-delà de votre choix, au-delà y'ibihe, au-delà y'ibyo bintu byose. Impamvu ya mbere ikwiye gutuma dushima Imana nuko ibintu byose ufite Imana yabiremye mutagiyemo inama. Nuko ikintu cyose ufite Imana, ikintu cyose ufite naturellement, zanzara zawe ufite zose naturellement, apana zo kwibadikaho. Ni Imana yaziguhaye, nta nama mwagiyemo, nta kindi kintu.
umusatsi wose ufite natirere waremwe n'Imana, ingingo zose ufite zaremwe n'Imana. Impamvu nkuru denominateur komeye y'amashimwe agomba ku buzima bwawe nuko Imana ari umuremyi. Imana yaremye iki? Imana yaremye isanzure. Aha reka nkwibutse baba, ushobora kuba ufite ibyangombwa by'iparasere waguze, ariko nagira nkubwira ko iyo parasere wayiguriye leta, ariko ntiwayiguriye Imana, kandi leta iri munsi y'Imana. Ubutaka bwose n'ubw'Imana. Imana niyo yavuze ngo isi nibeho, ntabwo ari leta yavuze ngo isi ibeho. Ni nayo mpamvu nubwo leta yoyikugurishaho, nubwo mwene wanyu bavuga ngo rino ritongo ni ryanje ndarikugurishaho, ti wariguriye Imana, wariguriye umuntu, ubwo butunzi n'ubw'Imana ufite. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ta parcelle ugira parcelle y'Imana muzawo. Ta utakugira pi. Ta tongo ribaho ry'abega. Hayo itongo ry'Imana mu bega. Ufite ubwoba bwo usanga umukiza, usanga gutegera maboko, umunyembabazi akira umusanga wese. Ufite ubwoba bwo usanga umukiza, usanga gutegera maboko, umunyembabazi akira umusanga wese. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen. Impamvu ya mbere ikwiye gutuma dushima Imana nuko Imana ari umuremyi. Le Dieu le créateur, il a créé le tout. Avec ça à la fin, au pluriel. Ibintu byose Imana niyo yabiremye. Dufite raison yo gushima Imana. Imana ni umuremyi. Ishimirwe kurema iteka ryose mu izina rya Yesu. Hallelujah. Ibindi byo ni biremwa ariko we n'umuremyi wa byose. Afite umwihariko we atandukanye n'abandi bose. Ibindi byo ni biremwa ariko we n'umuremyi wa byose. Ibindi byose byararemwe, ibintu byose bifite origine, ibintu byose bifite aho on fait l'étude, tukamenya ngo uyu muntu yavuye aha, yakomotse aha ngaha, amanuka muri Tanzania, arakubita atangira kuragira inka muri plane, arahuruka. Dufite abantu, ariko Imana yonyine niyo yaremye, niyo origine y'ibintu byose. Kandi kuba ari origine y'ibintu byose, etide y'abanyabwenge bose bayobewe origine y'Imana. Niyo Mana yonyine ifite umwihariko wo kuba yararemye itararemwe, ibindi byose byararemwe, abari irema. Niyo jokeri ihagaze kuri plafond iba hejuru. Imana abantu barize bavuga ati we wavuye he? Abantu baracanganyikirwa, filozofi yatsindwa, fiziki ije hasi, shimi ije hasi. Imana ni umuremyi. Abungeri baravuze ngo niwe mwungeri mwiza, abahinzi baravuga ngo ni umuzabibu w'ukuri, abantu abakuru baravuga ngo ni umwana w'Imana. Ibintu byo ngo bamurebe baramushaka barahebura. Imana ni umuremyi. Amen. Ikwiye gushimirwa kurema mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Imana ni umuremyi. Ishimwe iteka ryose. Yo yaremye itigeze iremwa, yo yaremye itigeze iremwa, yo yaremye itarigeze iremwa. Tituzi yiva. Niyo mpamvu bivuga ngo ubwira ubw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa nk'umuntu ikamamazwa mu isi. Kweli. Yagaragaye mu nda y'umukobwa yigeze abyara, avuze ati we Mariya, je ngiye kukurema kugira ngo igihe nikigera uzondeme nawe. Zoja mu nda y'uwo naremye kugira ngo uwo naremye azandeme. Igihe Mariya aratwite, umwuka wera yari intumwa ya Yesu, aravuga ati genda umutwikire umubwire ko azontwita. Karakandiko ka Yesu, we mwuka wera genda uje kumbwira Mariya ngo antwite. Wajemo ngo sasa njewe nimara kujamo uzonyite Yesu, kandi ninje uzokweza imbaraga zo kumzara. None Mariya kagira ngo atwite umwana, kumba umwana atwite ni umutwite. Bwira ubw'Imana burakomeye. Bwira ubw'Imana burakomeye. Amen.
wasomi siku zao, akili zimewaruka, wamebabaika. Uwiteka bihimbarizwe iteka ryose. Amen. Tuzamurire Imana amaboko. Hallelujah. Hallelujah. Bwana sifiwe sana. Amen. Impamvu ya kabiri, Jackson gume witegura ugiye gusirimba cy'umushitsi muri minota nanje ngiye kurangiza. Impamvu ya kabiri kuya gutuma dushima Imana, tugomba gushimira Imana imiterere yayo na kamere yayo nziza ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Tugomba gushima Imana imiterere yayo na kamere yayo. Kamere y'Imana, natire y'Imana. Natire y'Imana ni urukundo. Kamere yayo ni imbabazi. Kamere yayo ni ubuntu butagira kagero. Amen. Kamere yayo ni ukubaho iteka ryose, plus l'infini. Amen. Iteka ryose. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. David, kamere y'Imana ngo ibera hose icyarimwe. Izivugana n'abakene kimwe nuko yavugana na presidence ya Maison Blanche. Iri Paris, iri Dallas, iri mu Bijombo City. Imana ni nturage quelquefois, undi ni nyamujibene ya indi kabisa. Ituye Dallas, Banyankanda. Akimana niziza ye. Imana ibera hose icyarimwe. Amen. Tuzamurire Imana amaboko. Hallelujah. Hallelujah. Kamere y'Imana ni impamvu ikwiye gutuma dushima Imana. Kuba Imana twigeze duhitamo ukwibaho, twigeze duhitamo ngo ibinyembabazi. Bibiliya ivuga muri Zaburi ngo imbabazi zayo nizo zituma tudapfa ngo dushireho. Imbabazi z'Imana, kamere y'Imana, kamere y'Imana, imbabazi, kamere y'Imana, imbabazi. Ariko kamere zanyu, ariko kamere y'Imana kandi ntigira imbabazi ziri temporaire. No, ntigira imbabazi ziri temporaire. Ntigira imbabazi kuba bafukana basangiye amaraso dena. No, Imana ni nyembabazi kubeza n'ababi, igushiriza imvura ababi n'abeza. Wowe urari imfubye abapfakazi, uruwo gushima, ufubira imvura ababi n'abeza. uruwo gushima, ufubira imvura ababi n'abeza. kama kese koti keko. Gushima. Yeme tuzamurire Imana amaboko kweli. Hallelujah. Sope. Kundagwaye bena kwa kundi ko kwivuza kabisa. Mwami Yesu warakoze, wampaye amahoro. Egamara yakuzurisi, umwami Yesu ategetse, umwami Yesu ategetse, umwami Yesu ategetse. Zamura ibiganza byawe byombi duheze Imana ishubahiro. Hallelujah. Bwana sifiwe. Nzori subiramo neza. Ukuntu naje nuzuye mu kuko akaroki bagiye gupompesha. Sindazumva neza kabisa. Kuko Imana. Iwacu twagira ipompe nti yahabaga hakugira cyo abantu none mu baturika. Habaga umugabo umwe ngo ninyafuho yaragiye gituza nkugu kwibafuri ya sabufu. Pompera kabumbu. Tugapiga mu ndego za Kananga. Niko naje naza numva ndi kuri prise ndi fufu. Akubera intege nke z'umubiri, intege nke de mubiri. Ça me dérange beaucoup. Bwana sifiwe. Hallelujah. Tuvuga ngo amen. Amen. Impamvu ya gatatu wenda ariho nsoreza kugira ngo tutanga umwanya ku bandi. Impamvu ya gatatu ikomeye irenze izindi nuko Imana yaduhaye agakiza ku buntu. Imana yatanze Yesu. Imana yatanze Yesu. Chamuzanye niyagitaye mu nzira. Nukuri Yesu aratsinze.
cyamuzanye ntiyagitaye mu nzira ukuri Yesu Imana duha Yesu yaduhaye agakiza tutagahingiye tutakikorera imizigo ngo ibikanu bimanuke dushime Yesu waduhaye agakiza ku buntu ushime Yesu waduhaye agakiza ku buntu haleluya haleluya cyamuzanye ntiyagitaye mu nzira ukuri Yesu yara kika cyamuzanye ntiyagitaye mu nzira ukuri Yesu yaratsinze cyamuzanye ntiyagitaye pasiwe ushime Yesu we wamaye agakiza we ushime Yesu ami Yesu warakoze wamaye amahoro yo mu mutima we undindira muri sibi ami Yesu warakoze katuzamurere Yesu amaboko gwanza zamura ibiganza byawe neza sama haleluya kasoma ibintu ntago misobanura papa ngwino turirimbe kanya gato duheze mu gato impamvu ya kane ituma dushima Imana nuko Imana yaduhaye kugira nisano na Kristo kugira nisano rirenze isano tugirana na ba data tugirana na ba mushenge turabana b'Imana yeme iyo shishimwe pastor Imana kuguheza isano kera tukiri abana hari ukuntu ngaza mugwana nabo hakurya twe tubanye n'abanyabyinshi boko bakaruciye natwe turabasinzira hano hakuno wakorogana n'umuhungu w'umunyabyinshi mugahita mutangira gupimana ngo mufite koroneri wuwe utwe ngo dufite tare ngo mwebwe ngo wapi utwe dufite sebaga umushishi ngo mwebwe ngo kubitana ngwere kukuntu mpamagara koreshi kuri ko dufite nk'isano n'abaseraga bona batare mugahita muhaza abanyabyinshi kubera ko bafite gasore wenyine dufitanye isano na Yesu kugwega amapepo yose yaje uzumubwira ngo papa uribuka ko ndi petit frère wa Yesu uribuka ko njewe navukanye na Yesu kubwa amaraso ye uribuka ko ndi fiancé we uribuka ko yankoye amaraso Satani azamavuga ati papa Yesu wa wundi wansinze yapfuye uri fiancé we shwa pardon kabisa ndagiye ako turabageni ba Yesu amen mugeni wa Yesu tegure Yesu ari hafi kugaruka azo yamaraho abahungu bose bafite ama WhatsApp y'amagendo bagenda batereta bakobwa ijana n'abandi bagore bose bibikonko boke pepo Satani yaritse bakinguye imitima yabo bibize bakogogoza Yesu azogaruka mara ibintu zose dushe kuri televiziyo tuzama twicara twese nk'ababareba Real Madrid na Barcelona muri finale tume turebe amapepo yose ukuntu uzogira isoni utugeze Bwana sifiwe amen umwami Yesu azoza aya makuba yose n'amanyanga yamareho mu izina rya Yesu haleluya ibyo washize mu ibanga byose bizogaragara umva uzamubwira ucya ukamubwira ucya ngurumva ngo twemwe nitwe duhagarariye hano ngo aya materaniro twe tuyihagarariye Yesu nazazo azotwereka umuntu wari uyihagarariye neza ko ari abantu igihe nani baza kayo ngo baje bazagira ngo bicaye imbere kumbe bicaye inyuma toka wewe uzoza wicara imbere ku idwane kubera kwiyo ariko nugera mu ikanisa hazoza yicara abagore buzuye umwuka wera n'abakecuru bazabakoropa ikanisa ntabza bafite niyo mpamvu hano turahahajwe ariko nitugera mu ijuru Yesu yoba protocol wa muntu hari abantu bambaye amakoti n'amasiperi boje inyuma cyangwa bakazaturebera mu madirisha abahungu mu mafoye bose bavuye bwagiriza n'inyankandi wacu ukazubona nibo bahagaze imbere kubera ukuntu baremwe gitaramo imbaraga z'umwuka wera ntibagira pipi ntibaza baririra ntibagira amanyanga bagira WhatsApp imwe ibintu byose ni okay
WhatsApp zanyu muzamuhereza imitima y'umweru bleu rouge curanga papa mwakira ijambo ry'Imana kava tagawa Osborne Ariel Bwana asifiwe. Kadusengeme. Muvuge ngo amen. Nange gutinda nanje. Arimbaye nka Mbappe wa mbere. Iba ari ko ari bofu sinzi. Muvuge ngo amen. Kadusengane n'abashumba. Pastor Ngwino. Revera Aimable. Revera Aimable passé devant. Bashumbaga muzeme abashoboye harabareveraga bamwe ariko kabishoboye ndakibazo ako turafashwe yeme biteye ubwo tuzamure kwanza amaboko Yesu
imana feoza fast data mu izina rya Yesu Kristo Hallelujah.